Magpabiling Kapuso si Asia's Romantic Balladeer Christian Bautista human mipirma og bag-ong kontrata sa GMA Network. Ini ang report. Sa iyang contract signing, gipaambit sa Kapuso singer nga gimingaw na siyang mo-perform sa nagkalain-laing mga regional shows and events. Kay alang kaniya, pinaagi ni Ini mahatagan siya og higayon nga may laila og makabonding ang iyang mga fans. Ning panahon sa pandemya, usa sa mga nahimo ni Christian mao ang pag-line produce sa award-winning nga Aldance reality, The Virtual Reality Concert. Usa kini sa mga finalists sa 2021 New York Film Festival TV and Film Awards. How to make everyone believe that this show is worth seeing, especially now during this hard season. May mensahe usab si Christian alang sa mga aspiring singers gikan sa mga rehiyon. Ang pinaka-importante is to currently look at your surroundings, yourself, look at your finances kung kaya mong i-invest yan. Check with your family if you will have their support. Check with your friends if you will have their support. Join the Clash Season 4. That's one. Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.